de porriño. Cuidarnos tan ben, claro que sí. Sí, señor. E a ver se damos o bote, que temos 1050 eurazos. Cantos? 1050. 1050. Se xa son cartos. Pois mentres Juan Fuentes come, nos volvemos con Alba Lea a ese concurso de costura en Arteixo. Será que en a nosa reporteira de coser algunha prenda esta tarde? Alba, confiamos en ti. Espero que confiedes en min. De momento, teño expectación máxima aquí en Seoane Téxtil por ver a ver que marca fago neste concurso de costura. Pero primeiro, para que vexades un auténtico experto e un profesional, temos aquí a Dinko que está preparado para facer esa proba. Dinko, hai que coser esta cinta de 6 metros no menos tempo posible. Vale. Estás concentrado? Sí. Sí, estás preparado? Sí. Sí? Veña, vamos dar ao cronómetro para saber a ver en canto tempo fai. A de unha, a de dúas, a de tres. Vamos, Dinko, aí. E, mentras tanto, veñome con Cándida. Cándida, ti fixeches unha marca buísima, buísima, que foron 23 segundos. Pero como é iso? Que tes ti nas mans? Non sei. Levas moito tempo cosendo? Home, cosín toda a vida, pero en remalladora nunca. E por aquí temos a Juan, que é o pai de Dinko, que está mirando con a cariña. Canto foi? Acabou? Canto foi aí? Que pasou? Escapouselle un pouquiño. Espera. Fixo 20 segundos, pero porque se lle escapou, non? Sí, correcto. Bueno, pero podémoslo deixar así. Un aplauso para Dinko. Aí temos unha idea do que hai que facer. Moi ben, Dinko. Juan, nada mal. Nada mal. Hai futuro. Claro, Dinko ven dunha familia de costureiros, casi. Sí, casi. Tercera generación. Vale, eu teño... Mirade que está toda a xente mirando para min, eh? Hai confianza en min aquí? Sí, hombre, como no. Que credes que vou facer eu? Que marca farei? Sobre 20 e algo. 20 algo? Ai, non, ti confías, ben? Vale, vámonos ver. Vale, Dinko, deixasme a min aí un sitio, sí? Veña, vou probar. Juan, quero te ter cerca, non vai a ser que... Vale, isto está preparado, entonces? Todo listo? Hai que preparalo. Vale, mentras o preparan, concurso de costura en Arteixo. Un éxito un ano máis. Sí. Más gente que el año anterior y creo que volveremos para el próximo año a hacer algo igual o mejor. Claro, tendo en conta que é un oficio que cada vez se vai perdendo máis, cal é o porqué deste concurso? Para que la gente conozca las nuevas tecnologías que hay en la industria textil y para fomentar un poco la confección y que la gente quiera volver a aprender a coser. E cal é o premio? Que isto é importante. La más rápida se lleva 250 euros, el segundo 175 y el tercero 85 euros. Por eso había tanta xente que dicía, por que ven tanta xente a un concurso de costura? Claro, os premios, aí se cadra ainda marchades co peto ben cheo, eh? Hombre, a eso vimos, caramba. Pero ti estás preparada? Tú fixéchelo xa? No, eu ainda vou. Ainda vas? Claro, Aquela Cándida fixo 23. pero eu vou facer antes. A ver se faz 20. Bueno, ni tanto ni tampouco. Son 250. Algo raro hai, A ver esas mans como están. Non, están moi ben. Está moi ben, verdad? Está Teño, puestas a punto. teño xa aí preparado para min, sí? Ai, Dios mío, vale, vamos aí. Veña, vai, Vale, séntome aquí, preparastes aí, vale? Isto xa está para darlle ao pedal, verdad? Vale, veña, quero un aplauso ou algo, non? Veña, vai. Vamos aí. A de unha, que tiña que dar e xa está, non? Estou nerviosa agora, Vale, a de unha. Ai. Vale, a de unha, a de dúas, a de tres, aí vou, Veña, dá o cronómetro. Vai. Aí vai. De momento vou ben, non? De maravilla. Sí? Vale. Cantos segundos van? Tampouco fixo moito mérito no que está a facer, pero... Vale, veña, A ver. 14, Claro, 15, 16... Poso vaquero, poso... A ver. Queda pouco. Queda pouco. Vale. Acabo, Acabo. 25, casi 26. Bueno. Sí, tiña razón. Esto dame por segundo premio, algo. Creo que no. Hay que seguir intentando. Bueno, Cándida, fíxeno por ti, para que gañaras. Fíxeno por ti. Para que o leves ti. Pois, eu intenteino. Quedou aí 25,95. Bueno, non está mal. Non está nada 20 mal. pico, Aí queda a miña marca. Estás en el promedio. Muy ben. A mí me Vale, parece que ben volvo, a ver estupendo. que tal o fago. Primeira nos nosos corazóns, Alba. Sí, dende logo. Aí vai, foi. Moitas grazas, Alba, que estaba en Arteixo con este concurso e ademais que incorporaba as novas tecnoloxías. Nos estamos agora con o florista Daniel Rodríguez, que nos vai explicar